Catalunya, 447.115m i 447.116m. Manresa, on el tren no pot tancar portes i quan les intentes obrir es tanca. Ara segurament els viatgers faran transbordament al tren de la via 4, on en comptes d'anar fins a Terrassa procedirà el seu recorregut fins a Manresa. Luego ya me pasaré. Yo colgo los vídeos. Que tengo un lío con todos vosotros porque el otro día... No sabes quién es cuál. Claro, es que el otro día...
shy, play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My